بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن سنن الفطرة. سنن الفطرة أشياء يعني الإنسان الأصل بفطرته لابد يأتي بها. نعم. وافقت الفطرة لم تخالف فطرة الله التي خلق عليها الخلق. نعم. Nüüd räägime sellist asjadest, mille nimi on sunan al-fitra, mis tähendab asjad, mida inimene peaks tegema, mis on inimesele loomulikud sellisena, nagu Jumal ta lõi, et peaksid tunduvad inimesele loomulikud. نعم. الختان لابد الرجل أن يختتن. kõigepealt siis esimene ümberlõikus, mis on meestele kohustuslik. لكن بعض الناس يعني يكون غير مسلم ويريد الدخول في الإسلام. نعم. kuid on näiteks inimesi, kes ei ole moslem ja siis tahab moslemiks hakata. فإذا جاء إليك وقال هل لازم إذا دخلت في الإسلام أختتن نعم أم لا. ja tuleb näiteks sinu juurde küsib, et kui ma tahan moslemiks hakata, kas ma pean siis ennast ümber lõikama. بماذا تفتي. et mis sa siis vastad talle. تقول له نعم. ütled talle, et jah. خطأ. ja siis see on vale. تقول له من قال لك أنه لازم تختتن. أنت لازم تسلم. هذا اللي نريد منك. ja siis öelda talle, et jah, et see on vale, sest see, mis ta tegema peab, on lihtsalt moslemiks hakkama. المرأة تأتي وتقول إذا دخلت في الإسلام يلزمني الحجاب. تقول لا نعم أم لا. tuleb naine näiteks meie juurde küsib, et kas kui ma moslemiks hakkan, kas ma pean siis hijaabi kandma, et mis me vastame. تقول أنت الآن ليس أنا أريد منك الآن دخول في الإسلام. إذا دخلت في الإسلام تأتيك الأوامر ويشرح الله صدرك. et ütled talle siis, et tähtis on kõige tähtsam on islam vastu võtta, et need käsud ja asjad, need tulevad hiljem, mis on kohustuslik teha. أيهما أفضل. et mis on näiteks parem. كافر مختتن أو مسلم غير مختتن. et kas ümber lõigatud mitte moslem või siis ümber lõikamata moslem. مرأة كافرة محجبة أو مسلمة غير محجبة. näiteks kumb on parem, kas mitte moslemist naine, kes kannab hijaabi või moslemist naine, kes ei kanna hijaabi. بعض الناس يمنع الختان من الدخول في الإسلام. تقول من قال لك أنه لازم تختتن. et mõnda inimest hoiab see tagasi islami vastuvõtmist. لازم توحد الله. ümber lõikamine. فإذا وحد الله شرح الله صدره للإسلام. et kõige tähtsam on kui inimesel on Jumala ainsus, siis see avab ka inimese rinna teiste asjade suhtes. رجل غير مسلم جاء للإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله. نعم. et mees tuli ühe imaami Dhahhak ibn Muzahimi juurde. قال له يا إمام. ja ütles talle, et imam. إني أحب الإسلام وأحب الخمر. et ma armastan islamit ja ma armastan ka alkoholi. يعني ما الذي يمنع من دخول في الإسلام؟ هو يعرف إذا أسلم لا يشرب خمر. نعم. et seda inimest siis hoidis tagasi suur alkoholi armastamine islamis vastuvõtmisest. قال له الضحاك رحمه الله. ja Dhahhak ütles talle. قال أسلم. et võtta islam vastu. وإن شئت شربت الخمر. ja kui sa soovid, siis võid ka alkoholi edasi juua. أسلم نطق الشهادة ودخل في الإسلام. ja see mees võttis siis islami vastu. قال له الضحاك رحمه الله قال أنت الآن مسلم. siis ütles Dhahhak talle, et nüüd oled sa moslem. إن رجعت عن الدين قتلك السلطان. et kui sa oma usu jätad, siis valitseja tapab sind. وإن شربت الخمر جلدك السلطان. ja kui alkoholi jood, siis on karistuseks piitsutamine. قال له أنت الآن مسلم الآن مخاطب بتحريم الخمر. قال إن رجعت عن الدين إلى الكفر السلطان يقتلك وإن شربت الخمر السلطان يجلدك. نعم. ütleb, et nüüd oled sa moslem, et kui sa oma usu ülgad, siis valitseja tapab sind ja kui sa alkoholi jood, siis valitseja määrab karistuseks piitsutamise. نعم. أيضا عندنا حلق العانة ونتف الإبط.
عندنا حلق العانة ونتف الإبط. حلق العانة الشعر الذي يخرج حول القبل. نعم. ja samuti on intiimpiirkonna raseerimine ja kaenlaaluste kitkumine. والشعر الذي يخرج في الإبط يعني نعم يزال. ja siis see kaenlaaluste need karvad ka eemaldatakse. لا يترك أكثر من 40 يوم. et need ei tohiks jätta kunagi kauemaks kui 40 päeva. نعم. فيتعهد الحلق والنتف. نعم. et siis korratakse seda raseerimist ja kitkumist. نعم. كذلك عندنا من سنن الفطرة أخذنا السواك. ja nende sunan al-fitra juurde, millest me rääkisime juba, on ka siwaak, hammaste puhastamine. وإعفاء اللحى. ja habemel kasvada laskmine. قص الشوارب. ja vuntside trimmimine. تقليم الأظافر ولا تترك أكثر من 40. küünte lõikamine ja samuti ei tohiks kunagi jätta kauemaks kui 40 päeva. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.